Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Lakhan Korapo Nilip constituency kaparlu Chukki Hilalong 20 BNCRPF atumpen Civic Action Program Medical Camp Wajaimek and Ponsi Nilibara dapan ake joypen sekelang pon pusi nilitum perangki banghini Adverson Crew R1 Teronpen ronga sarapan karjo hut nang thandun Totang tiko ana hokma lang ikta Nanglitum naman si Jor hadanang po ni Kitpo nanglitum tangka Chorus nang nipin pen la aki joy pen make operation security don long siavar side do la si nanglitum non kido tang tuman bagit nang langdunik po la pen hematum aku mani dolang dondrap to pusitame non chepachini do nigdan athila soavar sile endunde putte la operation security suring ko yaki kom nai ta dam jui la si cheparju ignor nilitum la anerlo anta dolang la songbong bang ignor chorolo Kadang mempelsi karbing ron bucinya tak dapat ada yang kasmen dan terus seri-seri yang terkait kadang berpajar non ini kita letak di rakhain korang kau continually adun kala letak khusus orang sedulur letak pini letak CRPF pen akijoy pen sekelang pon asai kita yang pon tu kanon itu teknologi dan kanon itu pini sekelang pon bomlo hal itu soalnya ini rata pan hidup dia rata pan CRPF pen sekelang asai kita yang pon kita di sana ramai orang hidup dia Karbi itu mungkin masa silang cuma saya dengan kondomlo non saya kalau tu dengan kondomlo non silang kondomlo silang so silang mana tu sesi keputusan silang long kecilang tu mana dia kisu silang hidung kisu kecilang mah abang soalam ko anak pun ini kita paklan kunci pansi mata karju kunci pansi dengan body pansi semua orang kan arju pun ada video call में मकलान हाँ Kalau itu kata negara में CRPF itu ada pengguna itu silang kono तो हाल पुता में kita lagi silang kono no nasi tapi kono ni lihat pun kau sih silang kan kalau silang kono ni lihat pun kau silang kono aja pengguna silang kono na dah kira kita kisu sebenarnya cuma dah kisu hutan tu sebenarnya cuma sih cuma dia kisu lah apa yang kisu kisu dah dia nama je tak dia cuci dia tengkang di juta tengkang di ada lima sekali pon tu silang aku dah pon tu silang itu pihak kisu silang silang tu ni Macam sila saya kisu nanti gelong itu. Lahir kisu ke dia kan ke bakta tulung ni susi lo bon la keng sudah. Hai kita bang kan ko ba lu ko kon ho. Ni ba di wai ko. Kami ni ka bang ke Okey, jawab ni tengok nombor. kita kuat nak. Tentang kau ni saya kelang kan ni silang kono apa? Ini dia son sikit kan. Ini ni ka bang ha silang le la ni. Dan dua ban ko dua tu kok nak. So tu pinang ana mulu ke kacitong pon tu nasi ada ka arong agang pura pun kami ni lekit ni lama ko di datang ke patikan wana akimi mana sih cuma dagarong agang pura tu tu teme hadu polisi na oh nasi non la dagarong agang pura tu selang ni teme ni lama di pon senang apang sih pada nunggu channel kan ini fan susire kon pajol la penikan ni kadom tebe ni fan pajol ini la dak CRPF tempen sih selang ada yang kita pakai pon kejoy pen abang so pon kita pakai kwan sih lah cuma aktif ni teknologi ni Jadi tu join lang arang apa sana apa so program melepik kusi nili betang maka tetap siap-siap tu charge pendiri tu marong-marong kata amlo
labang so se kelang ake joy pen army tumpen ba BFS tumpen ni tumpan rada pan kang hon kang jin so pen si ni tumpan se lang pilo ase anutin bang putin tame jelang nun pet po ba cipaklang po sini thelo la pen ni tumbe thang da cipaklang ni se da wang lo nasi arong atum handa hang lo nasi wang lo kisuman tum wang lo non ka julong ni tum handa ko than to si non ki wang si ong lo si ka do we phonda chuling ri lo jelang nun pe me pen ke check up sita check up nun pe me pen nun nut pen cipaklang pon pe me pen ini tumo ake me phan an se kelang ke dam tuji phanda hal ni tum phan puno nombor ka do we ta pilo hadi pusi tambah lang tu operation kadau kita lang tu non doktor kita tu nang tu lo lang tu wanon di tu benang ceratun pun pusi lang tu betul dan macam cak lo kita ada ke sekilang tu dia kerana pensi bang lah doktor ratung ke di pensi ke bang pusi ni tu ban mo het han lo alah kita non ada ke tong kan jadi nama kita Karjulong ke dah ke ni tu lah tebok terai yang si Karjulong calo jo tok bi rong lompen wang lo lapen pu rong pi rong lindok rong pi pen wang lo la pen pu vive rong pi pen wang lo la pen bang so ti so la da lil tum cho ingle la pen thola jan pen wang lo la si kaprek tum ke wang lang dolang la si pini narsini program pu si mo pen hala sa tum pai phan lo la si la bang so teng si ni tum wang sa sa no tin ta si chelang nun nang po la pen la bang so ke chelang pen li tum si ale long po si ni ta ning thelo la pen mepik la bang so program ke the wai pen ni me sen ni me thang matam pen adot pan ari order si adung an pon lo te kan ka chini tu na teng pro dang te la bakso a program la pini choji manong ki ba hi pen ta ke pathik thuji la persona ni ka chini tu mek du man na pini yang bong si la so program ke pini an cho di bom ni ta la an bang ka chini ne lang jo kita mu pen to da pen si ke teng ke pini nak suni usi ni phan ang phan la ya nasi la bang so lam si ni ta rat phan da than tek chot ko bang nang than an chot lo oh coba pek lo nang li ka beng long nu chini nang te la persona por nang ka chipi dun pen ko da kelam pen nang ka than pen pot han te mek coba lo senon itu tek konong lo yo ka dong we muluk do lo se chala sila sona bor sai ke do gut ka dong lo putih ke bang ke pase le ka beng long nu sina ka ke ba chung ko lo sila sona non ke bang ji pen ke om dung pen mane ka dong lo tang te ke bang ke pase non curi mono la pen topik lang se non se chilang pon la ase ka do ko wi mo angton pen non ke bang ji bi pon ji la mo pon pe mala bang ke non na lom so fi sina te phan aphan pa lang pon ko saat ini labang so pra ladak la segelang putak serpia pen labang so putak na le kuan chi labang so putak ke thini thanik tha 28 Battalion CRPF headquarter Birla alang lik tumahin pen ke damtang penanganan nengkan ta lason civic action program pu deng pon padak civic action program long pinangan kisu kelang det kali kaprek school hemlong pine library kikin pen chenglok kela dapat thua hin non latum deng ponwer asi non le thotta dak chukki hola ahawar kiduk det kelak det tum ka deng long bakar di atum han matha pen ponten si alang litum dak health camp isi di pon lo aso health camp along 28 Battalion CRPF Commandant Cepari deng ponsi kiduk det arat pan akijoy pen kisu ke pak lain pan dak ini laso program deng pon lo la pen tuke dak kisu mukha bang kan nang tum la ame kisu jasemet pen ke la pen kengkok la keng ke hinu to komande la pen rengkang thak pen jenglok la pen la medicine tum tadu la si isi dak pen hu dipuan kidam ta isi ituman katora do la si alang litum dak pen bipon la bang ke isi churu mimi ang denglo la si nili ngudrais rat sai kembang nili kami alang litum long nang arni masinil di pen dak chuki wala hawaran laso hel kemlong nang dulo lapen anso se dak do rat ngis tane lason aning pate panoje kupini ke sudu long te pini non het le thota pamu le thot nilitum doktor lukimai depi alang li than ponje jongsi komani ketere kaki sudu pulong te dak adung het te bok het pini Jorhat Medical College long akit joy pen silang pon la ketere operation ta unku la sila soang denlon 28 Battalion CRPF tumbang ke jong gari lah ta rap ponji usi lang tum pachini pon सर आज जो आप ये CRPF से जहाँ में जो प्रोग्राम है उसका सब और बताइए
ये भारत सरकार के नियमों के तहत जो है हर साल हम सिविक एक्शन प्रोग्राम करते हैं। ये इस साल का चौथा फंक्शन है जो फ्री मेडिकल कैंप जो है चौकी वाला एरिया में लगाया जा रहा है। तो आज सुबह से ये 10 बजे से कैंप स्टार्ट हो गया था। इसमें दीपू मेडिकल कॉलेज से 5 डॉक्टर आए हैं, जिसमें ENT स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, मेडिसिन एंड स्किन, तो 2 जनरल डॉक्टर और 6 टोटल डॉक्टर है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट है वो दीपू में नहीं जा सकते आगे, और जहाँ किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, तो उनके अंदर आके इलाज जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनका, और फ्री मेडिसिन एंड चेकअप जो है दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। ये हम हर साल जो है लास्ट ईयर भी किया था और इस साल भी ये चौकी वाला में कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल लोग ने उनको मेडिकल की सुविधा देके उनको इनका बेनिफिट दिया जाए। और इससे पहले हम जो है 3 सिविक एक्शन प्रोग्राम कर रखे हैं, जिससे एक स्कूल के अंदर टॉयलेट एंड लैट्रिन ब्लॉक लगाया है। सेकंड में हमने जो है एक लाइब्रेरी स्कूल के अंदर खोली है। थर्ड के अंदर सोलर लाइट दिया है, और 4th फ्री मेडिकल चेकअप है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा जो है एक फुटबॉल टूर्नामेंट होगा दीपू के अंदर, उसमें भी जो है प्राइज दिया जाएगा। लोकल कार्बिलोंग और वेस्ट कार्बिलोंग की 12 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। और सर ऐसा और दूसरा जगह में भी रखेगा क्या? हाँ, ऐसा हम हर साल जो है जो लोग नीड वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ लोकल लोगों से बात करके वो हम जो है फिर इसका प्रपोजल भेजते हैं, तो वो हायर ऑफिस से डिसाइड होता है, फिर जो है इस प्रोग्राम को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू सर। क्या क्या बीमारियों से चेकअप किया था आज आपको मैंने बताया, सबसे पहले आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनकी मेडिसिन है, ENT स्पेशलिस्ट है, स्किन के डॉक्टर है, मेडिसिन के डॉक्टर है। ये सब आज जो है दीपू मेडिकल कॉलेज के सहयोग से उनसे हमने डॉक्टर रिक्वेजिशन दिया था, डॉक्टर ले, और हमारी 142 की एक डॉक्टर वो भी CRP का भी डॉक्टर है। तो मेडिसिन जो है हमने ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ चेकअप एंड फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर। Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo 2 met hak mi.